O Demo. Un dos aspectos comuns dos antigos deuses que o pobo acepta sen o cuestionar é a dualidade do ben e do mal, o maniqueísmo que define as crenzas de cátaros e priscilianistas. O deus bo e o malo poden radicar no mesmo personaxe ou dividir as súas influencias en dúas representacións distintas. O cristianismo recoñece a existencia do demo e a él refírese sen medida para lle atribuir catastróficas consecuencias. Mais nin aínda así abonda para dar cumprida resposta á herdanza dos tempos. Se nos preguntamos por que elixe Berenguer Saunier a figura do diaño Asmodeo para recibir aos visitantes da igrexa de San Madeleine en Rennes-le-Château, lonxe de calquera interpretación lendaria, vémonos obrigados a respostar que o crego quere deixar constancia explícita dunha representación das forzas do mal no mesmo lugar sagrado no que Deus reciba adoración. É necesario recoñecer a existencia do mal para que a bondade teña sentido e compre dotalo de forzas extraordinarias para que a loita entrambos sexa constante e eterna. No Pedregal de Irimia, onde algúns prefiren ver o nacemento do río Miño, existe unha lenda que fala do ataque que o demo e os seus diaños menores lanzan contra unha comunidade do Císter alí existente. Os diaños baixan polo Irimia levando grandes pedras que pensan guindar contra o cenobio. Pero os frades deféndense coa oración a San Bernardo de Claraval. O santo aparece no ceo e fai que o maligno fuxa derrotado, deixando unha ringleira de pedras pola aba do monte. Algúns dos primeiros pensadores cristiáns argumentan que se o universo é obra dun deus arquitecto e o demo forma parte del, o demo tamén é unha obra agradable a Deus. De feito, o demo intervén nalgunhas lendas prestando axuda a homes ben intencionados, como son os frades que erguen o mosteiro de Samos. Pero a especialidade constructora do demo son as pontes. Quizáis porque desde antigo a ponte simboliza o tránsito entre a vida e a morte. E o diaño fai todo o posible para que os humanos a atravesen canto antes. Este diaño pontífice aparece na lenda da Ponte do Eume, cunha historia moi semellante na orixe de Pontes de Gatín. Bueno, pois a lenda é desta maneira. Aquí, en esta casa que se ve aquí rural, era a mai e a filla. A mai ya era velliña e a filla estaba en estado ya para darle luz cualquier hora. E tamén coincidía que tiñan unha gata que tamén estaba próxima. Entonces, pois, a señora tiña que facía o lume e apagábase algunhas veces, descuidábase dele e tiña que coller unha galocha e pasar o río ás brasas do outro lado, o barrio do outro lado do río.
daquela non tiña con que encender, porque as cerillas había poucas e non había ni unha perra para compralas, e a señora iba amañando así, e unha noite aparecelle o demo, e dicelle que se lle construía un puente, dicelle que se lle daba o primeiro crío que nacese na casa, que lle construía un puente. Entonces a señora aceptoulle. E puxos a ponte, colle 3 canteiros, que había que facelo na noite, rápido, con todo o apuro, e cando se iba facendo o día, sale un e dícelle, canta el gallo. Que gallo? El blanco. Cali canto, cali canto. Sale outro, dali a un ratín, canta el gallo. Que gallo? El rubio, pico agudo, pico agudo. Ya estaba facéndose día, entre noite e día, sale outro e dice, canta el gallo. Que gallo? El negro, pico quedo. Ya tiran ca ferramenta e non hicieron máis nada. Nada máis que nestes medios ven Vila Bella. E cando a Bella veio o puente feito, saca de rosario e botoulle a bendición á puente. Entonces, cando se acercou, traía o gatiño envolto no mantelo, que había nacido aquela noite de casualidade, e iba a entregar, e xa lle fixo un movimento de desfacer o que fixera, pero, como estaba bendita, non pudo. En Pena de Rodas, dentro do municipio lucense de Outeiro de Rei, as dúas pedras máis significativas do Rochedo participan desta ancestral dualidade. Unha é a pedra boa, a que favorece as colleitas e a saúde. A outra está cargada de forzas negativas, capaces de destrozar o benestar dos lugareños. A primeira agocha un fantástico tesouro, e a segunda serve de tampa a unha grande bolsa de alcatrán que, de se romper, asolagaría toda a bisbarra, levando a morte e a ruína. O simbolismo das penas complétase ao se descoñecer que papel corresponde a cada unha, o que impide que ninguén se arrisca a profanar a súa estructura por medo a que sobreveña a marea de alcatrán incandescente. No monte Aloia, perto de Tui, outras dúas pedras se reparten o dominio sobre os fenómenos atmosféricos. A Pedra do Sol pídeselle a presencia do astro rei en época de chuvias abondosas, e a da auga recórrese cando a seca ameaza os campos. A crenza foi convenientemente sacralizada, realizando a rogativa co traslado a ambas pedras da imaxe de San Xiao que se venera na capela erixida no monte. Perto de Santa Mariña de Augasantas, a chamada Santa da Pedra conserva entre os seus devotos a facultade para inferir maldades ou beneficios de acordo co xeito no que se dirixan a ela. Bueno, estamos aquí un poco para mostraros lo que es una de las zonas más importantes en cuanto a creencia religiosa y pagana de lo que es la provincia de Orense. Hay una romería muy importante que es en el pueblo de Santa Mariña, pero la gente de todo lo que es la parroquia, incluso lo que os he dicho de la provincia, viene aquí porque estamos convencidos de que esta santa, que aquí se llama Santa da Pedra, está directamente conectada con la gran divinidad y que puede concedernos, dentro de lo que cabe, pequeños milagros en cuanto a salud, pues lo que hoy en día es muy importante, trabajo y bueno, pues creemos que puede concedernos todo. Venimos aquí, es difícil llegar, es un camino muy marcado, pero tiene su esfuerzo y bueno,
es muy importante venir 9 días seguidos porque bueno, la tradición son novenarios y dar 9 vueltas alrededor de lo que es el Penedo de la Santa. Primero llegaríamos aquí, nos presionaríamos y daríamos las 9 vueltas rezándole a la Santa, pues un poco cada uno su oración personal y haciendo la petición. Es una zona muy especial y no es que sea moderno, sino al contrario, son creencias que vienen de antiguo y la hemos ido heredando a lo largo del tiempo, porque como en muchos otros sitios está vinculada a pequeños milagros y a pequeños castigos también, porque como todos los santos castiga pues sin palo y sin piedra. Yo, por ejemplo, podría contaros que en marzo del 97 hubo un enorme incendio que arrasó todos los que son los montes que hemos visto y que nos rodean, pero lo que es la zona que rodea a la Santa se quedó intacto, incluso con la cantidad de calor que genera un incendio alrededor, las velas se quedaron sin derretir y sin nada. La gente cree que, bueno, que hay una enorme bolsa de agua y que lo tiene completamente protegido. Hablando de lo que es la piedra, que en la base de lo que es la Santa, expertos que han estado aquí corroboran que es una piedra que está completamente en el aire, no es que esté en contacto con, ni que sea una gran piedra hacia abajo, ni que haya ningún riachuelo que haga mantener fresca el agua que contiene la oreja. Esta oreja, la tradición cuenta, bueno, pues que el agua está santificada por la Santa, y entonces que cogiendo parte del agua y bueno, pues restregándosela un poco por los oídos, pues que mejora la audición, incluso se cree que puede llegar a recuperarla. Claro, eso yo todavía no lo he comprobado, pero bueno, que se cree que sí, y bueno, lo que es una canalización, y seguro que tiene que haber un contacto con una fuente muy importante de agua, que es la que hace que la piedra, que es muy porosa, haga subir el agua hacia arriba. Y bueno, que le dé este aspecto, pues no sé, tan húmedo y tan fresco a esta zona. Aparte de la referencia cristiana que tiene la piedra, también debemos contemplar el lado pagano, porque claro, la Iglesia no puede cristianizar una zona que para la población que en aquella época existía no era importante. Entonces debemos pensar que quizás aquí, en la Edad de Bronce, en los primeros habitantes de lo que era la España antigua, pues aquí había una diosa, pues no sé, de la fertilidad, o un poco la diosa de la tierra, que canalizaba toda la energía. Hay grupos de personas que se acercan a esta zona, siempre vistos desde el lado esotérico, que creen que es una puerta que canaliza la energía entre el cielo y la tierra. Entonces vienen aquí en los días de los solsticios para celebrar pequeños rituales y oraciones hacia lo que ellos creen las divinidades, ¿no?, que rigen lo que son las leyes de la tierra. No sé hasta qué punto esto puede ser verdad, si se mezclan en lo que es la leyenda de la piedra, se mezclan, no sé, religiosidad y esoterismo, y hace una mezcla pues que al final venimos todos aquí a pedir o a dar gracias, y todos con la misma idea, que sea más cristiano o que sea más pagano. Creo que todos deseamos que se nos concedan nuestros pequeños milagros, y que bueno, pues si sabemos o tenemos constancia de que alguien como es la Santa nos puede ayudar, pues creo que es importante venir hacia aquí y ofrecerle pues un pequeño sacrificio a cambio, ya que nos ofrece algo tan importante como eso que ansiamos tanto, ¿no?
lugar que ocupa a Virxe está revestido dunha especial zona esotérica. E ademais dos crentes, outras persoas acoden alí no convencemento de que forzas sobrenaturais sobrevoan aquela paraxe. Os galegos, como outros moitos povos influenciados por doctrinas maniqueístas, sempre souberon convivir sen esforzo coa dicotomía que forman os conceptos do ben e do mal, de Deus e do diaño, da ciencia e das crenzas, da medicina e dos venciñeiros. Deles din que non caen en contradicción poñendo unha vela a Deus e outra ao diaño, e aínda máis, que Deus é bo, pero o demo non é malo. Esta convivencia de cultos aparentemente contradictorios permítelles acudir pola mañá aos oficios eclesiásticos e consultar pola tarde os consellos da meiga máis achegada. Os dous mundos conviven e se respetan no imaxinario galego. Son extremos que se tocan, como na biografía de San Cibrán, primeiro bruxo e logo santo. Aínda así, o campesiño establece fronteiras entre os dous poderes e interpreta que as esculturas de anxos ou santos, con libros abertos nas portas das igrexas, son detentes que impiden o paso das bruxas aos lugares sagrados. Do mesmo xeito, os mariñeiros temen que unha vez fora do porto a traxedia sobrevoe as súas embarcacións, tanto se pronuncian a palabra demo como a palabra crego. En consecuencia, os costumes e as lendas sobre rituais que procuran a saúde, o diñeiro e o amor son nesta terra dunha inmensa variedade, pois nelas mestúranse herdanzas do megalitismo, paganismo romano, esoterismo exipcio, influencias heréticas do priscilianismo e liturxias da Igrexa Católica. O resultado desta cultura é unha iconografía na que se mesturan a ortodoxia con seres mitolóxicos e representacións do simbolismo popular. Tal é o caso destas dúas mulleres existentes en San Martiño de Mondoñedo e San Bartolomeu de Rebordáns. Ámbalas dúas aparecen con dous sapos nos peitos. Os dous capiteis foron interpretados como unha representación da luxuria, pero un repaso á etnografía europea permítenos sospeitar outras solucións. En efecto, en diversas zonas do continente achegan unha bolsa chea de sapos ao colo das mulleres parturientas co fin de que o noxo producido polos batracios lles axude á expulsión. O mesmo poderíamos dicir dos grandes falos que aparecen en San Pedro de Angoares, Augas Santas ou Santa María de Abades, case sempre interpretados como representacións do pecado. Pero sabido é que Falo e Príapo foron adorados polos romanos todos os 17 de marzo para acougar ao deus Liber, para obter unha abondosa colleita e co fin de rexeitar os feitizos do campo. Resulta máis lóxico pensar, tanto nunha representación como na outra, que a forza taumatúrxica dos símbolos resista ante o proceso cristianizador e se manifesta inocentemente ao carón dos novos santos.
O costume de adornar con falos o exterior dos edificios públicos con obxectivos supersticiosos subsiste moito tempo despois do Imperio Romano. E mesmo o Príapo adopta as características de santos cristiáns como San Potino ou Futino, San Renato ou San Huerlichón. No Santiaguiño do Monte de Hermelo, en Bueu, as mulleres que desexan quedar embarazadas realizaban o rito da doación de peto, consistente en se refregar os xenitais cun pequeno santo de madeira que debemos imaxinar herdeiro do deus Falo.